See you next Friday. Tôi ní Nengdeingai naodop anh này gì này chỉ happy hoi nuôi này cái panam ale happy thing neo cái panam ale gugu na cái panam cái payah itu ale ale nulam nalung thay na tuna ale langahi kapule kapile kanu nei le kanu ting ema sapenin kanu ting kitong hano tu ni nom na sa nam nani panta mele tabia naki pana tuna le nai nang yo nalung ga sayo pyam ale pu ale ale pinang sale na okay pame bu nakipanabam leo sang la bu nakipanabam nakipanam nakipanam si inu pahin siapa ni si anulin nang veo anulin nalunggan sayo anulin lah veo nalunggan sayo pi okay xem nang chơi lục tuyên chuẩn à bấm bạc he vang lên bên eo vang lên bên eo cái lần món lấy view khám luôn lấy món làm view đi làm về ta cà phê bạn này bên eo con eo nó đủ nam một con eo ele ngam pu nó đủ nam một give me thang nó đủ nam đủ momo nam okay ele ama mi hi piamu này nó tên ăn đồ đinh đảo đấy, để dân cái bà ta yên nào sen mua là bà tê hòn, nào sen bà cái ở ngoài tuổi đinh cần của mình đấy,
Kanna just a bigger hot ching him ahi glory chun nung hoi ahi Leslie Nengdeingai ahi Nengdeingai nung na pa chun na ang do ni Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, "Let them come to me." Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Pujin ka Jesus loves me still sa today. te dia tha nu ha nu la pa teng zo On my way, pagaya ko ni ki en wa han ku zalin ti pa tu she bin mo zalin patin ka ba e ai do sa yes, Jesus loves me. den sa te hi pagaya ko na ko ni na bo sa pin do zo Jesus loves me. The Bible tells me so. na ho do ti na Jesus loves me. sa te hi pagaya ni Jesus loves sa me. na Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. I know Jesus loves me. Jesus loves everyone. Jesus loves me. Yes, I know. For the Bible tells me so. Little ones still belong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus Sanu loves me. Abigar, Yes, Haching Jesus Tin, loves me. Sanu The Glory, Bible Sanu tells me Praise, so. Sanu Nengdeingai, Jesus loves Sanu me. This I Nengdeingai, know. As Pagay He Jing loved so Pati na long bubutin, ago, Pagay na maiba ng mahalang salwa Jing Tin ta en, Pagay na chung sawin mo sa en lang, Nabawang ko na lumita na chusan sa enti, O pati kuyin ka in, Kasupil, so pinechini nang maang sunga nabi pati po na lain ga jate nang maang sunga ogum pite amaran kuilut ke tak janung kaki po namin king katang wa ni amai chamo pati po in nang paka chapang ho hin po nagin lawang ko kita na chana Maiden bandan din so kiwa ay magum ke jawa nang ma kingle nang ma chamo chapang pa widingin kunin na ko na kan O pati tabing le anu na pati zong nang maang sungat pakai poin nang nanapi sa ke en o sa nama ilung do ta nang maang sile sa kunin bago po din sa tao o pakai pati kunin ko nang maang sungat an pui tagalahi malaya nang manisip na sa te adi na so Samuel Anun ng mga anak ko ya, at kay nabuha pagkagalaw kikipun na ni kanasobangin, sunin zong itsate mo daw, sihi, lungsi na na pati nabudingin, nakunakan kibot sabin, nawango na kan kubilihi, izon pati, naisya na hinpo zong, tsari suwahin, pagka anuna pati at sinhohi zong ne, epa dang kainan kiti ng manahin, Chidale na pinfolki na namanin pia ni kanle hobong le Krista na gamani na udin le kazat na mawadi na zong ipachong ta chake wipilingin wang kan kunsi ang bada na kape si chate wazo sihi uzin kahin kapot kina kan katawa pati ni buntin papatin sa papatin agaw kin patin na alintungan kibo kan kiwag sawa wang mutantin ang bada ko Jesus Christ ay kami Amen Amin certificate kan piro dihin certificate hi mung chan dulo de film tayo pag insim de daw mo ni Baptist Convention Certificate of Child Education GC2 certified there, Abigail
ABC Center Church Cebu, born on 15 September 2023 at 10:30 a.m. Was dedicated to God in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit on this 29th day of September in the year of the Lord 2024. By the Lord again, as a promise was, parents to raise the child in the esteem and instructions of the law as taught in the Holy Scripture. Jesus said, "Let the children come to me, and do not forbid them, for such belongs to the kingdom of heaven." Matthew chapter 19, verse 14. Jesus loves me, the Bible tells me so. Manahuri, Jesus loves me, this I know, as He loved so long ago. Taking Una pa na sa children kapang on hindi ko His knee, saying, ko na "Let hindi them ko come tatigin, to me." papatinin patinin lang. Pag may nipilang na, hindi ko pa pinagsasabi. Eh, Ichi, ito tayo na ito. Ichi, ito tayo. Amin, Aban. Sige, David. Sige.